lentsweng la Modimo le sa etseng diphoso. Modimo o beile ditaba tsa ona hoseng mona Evangeleng ya Johane kgaolo ya botshelela ho tloha temaneng ya 20 le tse latelang, mme e fella ka temana 27 a motsomo. Empa re tla eka ka mekgatlelo e mmedi. Re qale ka Johane kgaolo ya botshelela temana 22, re eme ho 40, re tlolela ho 59, re emisa ho 71. John chapter 6 from verse 22 to verse 40. The very bottom of verse 59 to 71. Johane kgaolo ya botshelela temana 22 re emisa ho 40, re very bottom 59 re emisa ho 71. Testamente e ntjha kala ka Matteo le Johane ke buka ya bone ya Evangeleng tse nne. Sehlooho sa ditaba bohole ba ho phela. Baratuwa ba bang ba furalla Jesu dipolelo ba Petros. Ka ho sasane itse ha bongata bo setseng mosewane wa lewatle bo lengwa hobane ho le ho se sekepana moo ha ese seo baratuwa ba hae ba keneng ho sona, le hobane Jesu o ne a sa ka kena le baratuwa ba hae sekepaneng seo. Baratuwa ba hae ba ile ba notsi, empa dikepana tse ding tse tswang Tiberiase di ne di fihlile haufi le moo ba jeleng bohobe teng, hobane morena a lebohe. Jwale bongata ha bo bona hobane Jesu le bona baratuwa ba hae ha ba sa le moo, ba kena le bona dikepaneng ba ya Kapernaum. Ba ntse ba batla Jesu, itse ha ba mo fumana mosewane wa lewatle ba re ho yena, Rabi, o tlile neng mona? Jesu a ba araba a re, ka nnete ke re ho lona le a mpatla e seng ka hobane le bone mehlolo, empa e le hobane le jele mahobe la ba la kgoka. Se lebeletse dijo tse felang, empa le sebeletse dijo tse tla ba teng, le bophelo bo sa feleng tseo le tla di fuwa ke mora motho, hobane ke yena eo Tate e leng Modimo a mo tshwaileng. Ba re ho yena re ka etsang hore re sebetse mesebetsi ya Modimo na? Jesu a araba a re, mosebetsi wa Modimo ke hobane le dumele eo o mo romileng. Ya ba re ho yena hleka o etsa mohlolo ofe, re tle re o bone mme re dumele ho wena. O sebetsa eng na? Bontata rona ba jele manna felle jwalo ka ha ho ngodilwe ho thwe, o ba file bohobe bo tswang lehodimong ba e ja. Ya ba Jesu o re mo bona, ka nnete ke re ho lona, ha se Moshe ya le neile bohobe bo tswang lehodimong, empa ke yena Ntate ya le neyang bohobe ba nnete bo tswang lehodimong. Hobane bohobe ba Modimo ke bo theilweng lehodimong, bo neyang lefatshe bophelo. Ya ba re ho yena, Morena, re fe bohobe bo ka mehla yohle. Jesu a re ho bona, ke nna bohobe ba bophelo, ya tlang mona ke a lapa, mme a dumelang mona ke a nyora ka mohla o le mong. Empa ke le boleletse hore le mpone, empa ha le dumele. Hohle ho ke ho newang ke Ntate ho tla fihla ho nna, mme ya tlang ho nna ke ka mo lahlela ntle, hobane ke theohile lehodimong. E seng ho etsa ho ratwang ke nna, empa e le ho etsa ho ratwang ke ya nthumileng. Mme ho rata ha Ntate ya nthumileng ke hore ke se lahle letho la tsohle tseo a nneileng tsona, ke mpe ke di tsose ka letsatsi la bofelo.
Hora blanket jubile ke hore e mole e monyata di mamora ne a dumela ho yena a be le bophelo bo sa feleng mme nna ke tla mo tsosa ka letsatsi la bofelo. Abulela tabazo ke pernao ke ante artes na pose baru bahai babangata bukan bau lagi araba tabai itu ada ya kayu panjema ya haji so atsiba kahwela hubani baru bahai basa bakata bayo ahwa naho harus sana naho harus sana betapa doa bona Moramo ayu nelamo aneng ante moya ki ono pinsa na mai chusile to tabazo ki le la zona ki moya ki le ke boki no e papa baba te no na basa di mele kuban Jesu ne atsila isale kale basa di mele le ata maeka abare ki ka bakale ki le tsengare hao mo ya ka tsanna hasa ufui kimtate hai sale mafamo baru tuwa mangata bahai bahutela mabao basi ke basala batsamani ya ba Jesu ore ho ba le shonele metswele na le lona la batani ke la na ya ba Simon Petros mo araba are morena rikaya ma ki wena ya na le mantswe ya bophelo bo sa feleng me dumetse ba ba tseba ho ba ke wena Kriste makatwa Jesu aba araba ana hasinna ki lefetile lona ba le shonele metswele atie mo malona ki diabolos one abolela Judas Iskariota mora Simone obani ki ena ya neng atam eka ele e mo aba le shonele le metswele le na ki le metswele la matimo iseka matimo ka sana la fatsa Lentui laha Morena Rekaya Homa Lord, to whom shall we go?
le mo tsamaya le bona ba o tlohela o qala o ipotsa dipotso ka bao o setseng le bona. Ha o le motho ya ratang ho beha dintho o sa lobe letho, eba ha o tsilatsile ho botsa ba o setseng le bona hore na ebe ba rata ho sala bongata bo morao. Sena ke seo Jesu a se etsang ka mora hoba ho be le ba mo tlohelang. Ha e sa le mohlang oo barutwa ba bangata ba hae ba kgutlela morao. And don't confuse barutwa ba bangata bana le the 12 disciples. Ba seke ba hlola ba tsamaya le yena. Jesu o lebisa potso ena, na le lona le rata ho ikela na? Ka molomo wa Simon Petros ba araba sena seo ba botsang sona ka potso e seng ka karabo. Morena re kaya ho mang? Re qadile letsatsi la Labohlano ka lebelo la mokoka la thapelo. Ho qala ho hopola dilemo tse 17 tsa pitso ya moruti le mamoruti makgele le lelapa puthong ena. Ka Moqebelo hoseng ra tswela pele le batho ba batjha mebileng ya Mangaung ho isa ditaba tsa Morena ho bao re kopanang le bona beyond church walls. Motshehare ra natifisa letsatsi la bana ba rona ka dipapadi ya re thapama ra ba personale ba ho le bontate dihlooho tsa malapa. Thapama ya kajeno kapa hoseng ha kajeno re bukile teye le bomme le bontate ba kereke ya Morena Jesu ya ka dibeki tseo ba le tsona. Ke itse ho mongodi wa kereke ha ke etsa motlae ha ona motho ya tla complaina le monsena hore moruti ha soka ya beking ya rona. Ke phethile ka metsotso e 30 ka dikrete. Thapama ya kajeno ho bontsha hlompho ho ketapele ya kereke. Moruti le bamoruti le lelapa ba tla ba dijong tsa motshehare le ketapele ya mehleng ya kereke ena le ya kajeno. Ex-church council members and the serving ones. Tsela tsohle re di etsa ka moya wa teboho hore re tla busetsa ho Jehova hobane melemo yohle ya hae e holo. Re bile le batho ba Modimo o ba sebedisitseng mohau kgolo ho fana le ka lerato, Triple G, grace, growth and generosity. Mme ke leboha Modimo ka mohau o beileng hodima diphahama. Re bone ha Modimo dilemo tse 17 o hodisa dipalopalo tsa phutheho ena qetellong sena sa etsa re iphumane re fana ka lerato. Haeba teng ntho e ntlhobaetsang jwalo ka moruti ke ha modumedi le a le mong fela a ka tswa ka hara kereke. Hangata ha ke kopana le batho ba kileng ba ba kerekeng ena, maybe ha ba sa tla ha ke ba botsa
ba na le mabaka a ikgethileng a hobaneng ba sa hlole ba tla kerekeng ya Phahameng. The busy church, but not in business. E mong motho o kile a re kereke ya lona e kgolo haholo, ke ikutlwa eka ha ke na sebaka ka hara yona. Ha e mong yena a re badumedi ba kerekena ba ikgantsha, ba ikakasa, ba ipona le ha o bina o tla bona motho a ntse a kama ka pompetse fela, rona mo re kenang le a bina ha o bina. Ha ke tsebe ho bua ka ba tse ding tsa ntho tse na le mabaka ao batho bana ba fanang ka ona, ke a tla o makatsa a mang ha wa mamela. E mong o re ha ke tlile kerekeng ya lona ke sokola mo ke emisang koloi ya ka, ya ba ka pedi se ke ipotsa potso. Potso eo ke ipotsitseng yona ke hore ebe ha kereke e kena ka 10 o'clock wena o fihla ka nako mang? O ile a hloleha ho karaba like se ke mmotsa. Tse ding tsa dintho tse etsang re se thabele ho tla kerekeng ke tse re iketsetsang tsona, ha se maemo a kerekeng ba ke rona re tlisa maemo a rona hore a re sulafalletse ho ba ka hara kereke. Ke wena o ka etsang kereke eo natefela, ebile ke wena o ka etsang kereke eo e sulafalla. Mona qalehong ya palena ya Johane ya re hlalosetsang ka phepo ena ya letshwele la kete tse hlano. Ha o ya manollong o fumana hore ha ba balla bana le bomme, le ha o kenyeletsa dipalopalo tsa bana le bomme, e ba lena e ba letshwele la dikete tse 17 vis-à-vis 12 disciples. Le ke kopa le se ka lahleha dipalopalo tsena. Le re ke letshwele le setse Jesu morao, mme ke mona moo ho ba le katiso ya bohobe le ditlhapi tse nditswa moshanyana ya dinga difupere jwalo ka mofao. Ha letshwele lena le qeta ho didiswa fatshe, mme le fetwa bohobe bo setseng bo phutwa-phutwa, mme bo tlatsa dirotho tse 12. Never lose the count. Jesu o tloha ho bona o ya thabeng. Ha shwalane e tshwara, barutwa ba kena sekepaneng le bona se yang Kapernaume, empa shwalane ya tshwara, Jesu a eso tle ho bona. Ha qala ho tswa moya o matla ka hara lewatle, ka botho ba tshoha ba bona Jesu a tla bona a tsamaya hodima metsi, ha ba atamela ba tlala tshabo le ho feta. Jesu le ho bona setshabeng. Ha ba Jesu a neng a ba fepa maobane, ba lemoha hore Jesu ha sa leyo in their midst. Le bona ba kena sekepaneng ba ya Kapernaume, ba ntse ba batla Jesu. Ha ba mo fumana moseo lewatle, ba re ho yena, Rabi, o tlile neng mona? Karabo ya Jesu ho bona ke e neng ya pepesa meharo ya bona se ba tlisitseng mona. Ha se hobane ba mo tsotella hakalo, empa ke hobane ho ena le seo ba batlang ho se una ho tswa ho yena. Le a batla e seng hobane le bone mehlobo, empa ka hobane le jele bohobe la ba kgola. Ena e bile nako ya hore Jesu a ba rute thafiso ya hae, lefu la hae le tsoho. Mme ke thutong ena ka mora ho ba lemohe hore hantlentle seo ba leng ka mora sona ke bohobe bo a ba
fileng bona ka la maobane mo a ileng a tshitlega molaetsa wa hae tabeng ena ya hore ke nna bohobe ba bophelo ya tlang ho nna a ke ke a lapa mme ya dumelang ho nna a ke ke a nyora le ka mohla o le mong mme ke polelo ena e ileng ya etsa letsholo lena la batho bao ke itseng e ka ba dikete tse 12 le furalla Jesu le barutwa ba 12 ba lebetse ka lerotho tse 12 tse tletseng bohobe mme la tloha ho yena ka jeno rona kereke re tshwenngwa le ho hlobaetswa ke bana ba rona ba furalang kereke re kerekeng eo ka hara yona kae mokgatlo moo leng karolo ya yona beking eo ne motutsi tafoleng ya yona o seng hona setulong seo se dutseng ka hara kereke o seng hona o nyahameng le ha re sa bone sefatlhegong sa hao o ipotsa hore molemo o dula ka hara kereke e pulang hakale ke o feng eo neng kapa neng jwalo ka letshwedi lena la batho ba ketetse 12 a ka phamisa matsoho a re ke lekile sohle ho ba setho sa kereke empa diketsahalo tse ka hara kereke ena di ntekane di mphihlile ebe o se o kile wa iphumana o le maemong a jwalo ao e reng ke tsamaya kereke ka botshepehi ke etsa se tswang ka hara kereke hona mona moo rapelang habedi ka letsatsi badumedi ba teng ha ba ratane hona mona mo maemo a teng a sa fetohe ke eng se ka etsang batho ba qetelle ba itse pele ha se morena ke maemong ana moo ke ratang re arolelane le wena dintho tse tharo tse susumeditseng batho bana ho furalla morena Jesu ya pele ke hore ba ne ba sa utlwisisi moelelo le molaetsa wa mehlolo eo ba neng ba matha ka mora yona. They missed the meaning and the message of the miracle. They couldn't uncode hobane Jesu a qala dintho tseo a neng a di etsa ka mehlolo. Ba latela Jesu ho fihlela Kapernaum ka lebaka la lephako. Ke ka ho Jesu a re ho bona ke nna bohobe ba bophelo. Seo Jesu se etsang ke seo re se bonang haholo Johane mo Johane a patang seo e leng molaetsa le moelelo wa ona ka mora mohlolo o tlang pele ho molaetsa mme chapter 9 Jesu o kopana le moshanyana ya tswetsweng e le sefofu o mo tutubulla mahlo o re ho yena ke lesedi la lefatshe o kopana le mosadi sedibeng sa Jakobo o re ho yena ke metsi a phedisang o tsosa Lazaro ka hara lebitla mme o sheba le ka letshweneng o re ho bona ke nna tsoho le bophelo. Mehlolo ena e etswang ke Jesu e ka pone e motho a e tshela hore dikgoho di mo sale morao. Dumelle ke re ho lona ha ba sale Jesu hobane ba rata Jesu empa ba rata seo Jesu a ba fang sona. Do we reflect? Do we relate? Wa ba hopotsa hore bona bohobe bona bo ba batlang ho kgorisa mpa tsa bona ke bona bo bontata bona ba shwetseng lefelleng ba ntse ba boja empa yena ke bohobe ba bophelo ya tlang ho yena a ke lapa
Kamora mohlolo wa maobane. Yesterday's miracle, ba santsane ba hloka letshwao hore ba dumele hore ke mang. Hatlentle seo ba se hlokang e ne se mohlolo kapa letshwao, empa seo ba se hlokang ke ho hopotswa seo Modimo se entseng bophelong ba bona. Mo phuntse tsela mo e neng e siyo teng. Ho ne ho hlokahala hore ba hopotswe mehlolo eo e leng kgale Jesu a e etsa bophelong ba bona. E mong le e mong wa rona ba tshebeletsong ya hoseng hona ho na le mohlolo o re bileng karolo ya ona. Hantlentle letsatsi le leng le le leng le tjhabang ke mohlolo bophelong ba rona ho tswa fela hoseng hona ke mohlolo o lekaneng hore o tsebe hore Morena Jesu ke bophelo. Ho na le ntho e nngwe e ke ithutileng yona ka credit bureau bophelong ba motho, especially an adult. Mme wa ka mahla njwetsa hore you are not an adult enough, ha o so le motho a moholo ho fihlela o ka responsibility ya dikoloto tsa hao. Ntho ya pele ke hore tlaleho ya hao eo o e fumanang ho tswa credit bureau e bontsha ka moo o hlokomelang ho tshwara mekitlane ya hao ka teng. Mme ke letshwao la hore o ka tshepela dintho tse kgolo ho feta moo. Ho na le batho ba bang ba credit bureau rekoto ya bona e etsang a se ke a rekisetswa letho hobane ha tshepahale. Ho na le batho ba credit bureau rekoto ya bona e ba bulela mamati le mawaneng a se a kwetswe. O fumana melaetsa e reng o na le tokelo ya ho applyela R1 million loan. Hantlentle seo ke ratang re ithute sona ha se credit bureau ya hao, empa ke credit bureau ya lehodimo e tshwereng ke Modimo. Ke hore rekoto ya Modimo e a tshepahala hore re tshepele maemo ohle a bophelo ba rona hobane ke bopaki tlalehong ya Modimo wa rona ya mekitlane hore Modimo wa rona ke Modimo o lefellang melato ya rona le ya seo se sa le tshwanele. Ke Modimo o hlakolang melato ya rona le ya seo se sa re lokela. Ke Modimo o re leballang melato ya rona le ha rona re hloleha ho leballa ba bang. Ntho ya bobedi e etsang letshwele lena le suthe ho Jesu ba nyahamisitswe ke mathata a ho ba morutuwa le molatedi wa Jesu. They were dissuaded by difficulties of discipleship. Hale tshwene eo re sa e bolele batho ba bana kerekeng ka bapala pedi ba Morena Jesu. Yona ke hore ho latela Morena Jesu ha se mphepa. Ha le tshwele lena hobane fela ba fuwe bohobe maobane ba nahana hore le kajeno ba tla fumana bokganyetso ka bao. Sohle ho bona ba nahana hore se tla tla ha bonolo fela, empa ba fumana se ba tshosang ha ba re taba eo e thata. Taba eo ba buang ka yona ha se ka ntle ka mane, empa ke ka hare ka mona. Bothata ha o latela Morena Jesu ha bo tswe ka ntle, empa ke bo tswang ka hare pela motho o butseng pela hae. Empa eo kereke e leng bona ke maemo a ho sa kgonahaleng hore motho a re baki, empa o otla ke se ka hara jarete. Re sotlwa ka lebaka la Modimo o ratela ka hare lebaka ka hore ha e sa le mahlano barutuwa ba bangata ba hae ba kgutlela morao ba se ke ba hlola ba tsamaya leeto lena lena. Re tloha pela Modimo hang ha re lemoha hore Modimo
ha o re seo re se batlang. Mepotso eo Jesu a e botsang ba salang le yena ka morao, o re ho bona ha tshwele lena le mofuralla ho ba 12 ba setseng le yena na le lona le rata ho ikelana karabo e tswang ka molomo wa Petrose, who become the mouthpiece ya the 12 disciples. O re morena re kaya ho mang ke wena ya nang le mantswe a bophelo bo sa feleng. Thiabraro e ntse ba furalle morena le tshwele lena ke hobane maikutlo a bona a ne a se goreng le nama ena eo ba leng ka hara yona empa e ne le meharo e etsang ba bue sena ba dule ba tlatsitse dimpa tsa bona. Tlala e ka o sotla o lakatsa le dintho tse sa reng takatse o fetoha seo o sa se utlwisising hobane fela o batla ho tlatsa lephako ha ona ntho e tomo jwalo ka mpa ya motho empa ya tisetsa hore le ha o ka fepa mmele sohle ka theko e hodimo empa wa shwa ho ntse o le jwalo o ka kgola dimilione le dikete fela re bone o ntse o robehile o sa kgotsofale o ka dula ntlong e mabaibai mo re fumanang e ka o keke wa tswa empa o sa dudiseha ka hara yona o hlobaela o ka ba le makoloi a mangata ka hara jarete empa o se be moo o yang teng ka bophelo. O ka ba le metswalle e mengata re fumane o le the most lonely person on earth. Tseo re di hlokang ka nako tse ding tjhelete e ke a re rekela tsona ke a fela re na le dikamano le morena Jesu o tla kgotsofala. Morena re ka ya ho mang ke wena ya nang le mantswe a bophelo bo sa feleng. Ha o e mong eo re mo tsebang lona pele a la company ha se wena la bophelo le tsa bona di re sutlile re ka ya ho mang ha re sa ye ho wena. Petrose o re ke bophelo bo re fetohetseng ha ona moo re ka yang ha se ho wena. Mohlomong bana ba tlohang ho wena ho na le moo ba yang teng ba tseba menate eo ba thabiswang ke yona ba tseba lefatshe le ba tlosang bodutu ba tseba batho ba ba fang thabo. Rona re ka ya ho mang ha ba balehela dithethefatsing ha ba balehela botlolong ya jwala ba sa tshabe letho. Rona ha ona moo re ka yang teng hobane re a tseba tseo re sa kgoneng ho di reka ka tjhelete ho wena re a di fumana hobane ke wena ya nang le mantswe a bophelo bo sa feleng. Ha ke tsebe jwalo ka mophahama o tshepetse bophelo ba hao mang. Ha ke tsebe hore na jwalo ka setho sa kereke le phuthele o ya ho mang ha lefatshe le hloboha. Petrose o re rona re ka ya ho mang. E ka Petrose o re le ha ka tsoha mathata a kapesitse batho ba bang ba ya ho matjhonisa na ha ona mang ka ya ntle le wena. Le ha ka tsoha ke fumana mohala wa hore mme kapa ntate ha sa phela mme ke kgutsana ha ona mang ka ya ka lo batla borokoteng nka ya ho mang ha e se wena. E ka Petrose o bua le motho ya qetang ho hlokahalla ke molekane mme o ntse a zolazola a batla motho ya ka kwalang kepe ya ntate wa lapeng. Petrose hore le maemong a jwalo na nka ya ho mang. Ka re Petrose o shebane le motho ya mosebetsing dintho di seng hantle batho ba bang ba tshela madiboho ho ya batla thuso ba kgumame fatshe ba re makhosi. Petrose hore na nka ya ho mang ha e se wena fela. The statements are Peter
You can say it's like a statement of someone who's hopeless. Yelling, there is no other God than you. There is no other rescuer than yourself. There is no other shade than you. There is no other valley. Enkadulang kaharayan na kisinatabang kalihwela. Nkaya humang hadiratsa bophelo dimphetlohela haisuwela. Nkaya humang hakiphumana dirali telekisa ile wena fela yokabalehela wena basutha wena kyobane. They have other avenues tsoba kaya ngotsona emparona rikaya humang diphama halefatse le batla ututufatsa le bala thapelo rikaya humang habathu batsapela documental tsa bophelo ube busula bona rikaya humang. I say homorena Jesus fe o se mona ke batla o suthe lo tlo tshebeletsong ya kajeno o tseba hore hona le nako yo tlameha go bapa le botlhaka ka yona ore I don't have connections ha ngwanaka a sena mosebetsi ha ngwanaka a sena mo a tla tlameha hore a ye teng hore a fumane menyako e bulehe nna nka ya gomana mme o kene ka hare ka sephaposi yo o rapelang ka hara yona o ye fatshe ka lengwele thapelo ha ile go tshwanyane fela ore morena nna nka ya gomana ha e se wena fela gobane ke wena ya nang le mantswe a bophelo bo sa feleng. Promise ya motho wa lefatshe e ka tla kajeno a re o tlo mpona o sa le tatelile ha o fitlha ofising o tlo thoka meeting e be ke meeting wa the whole life ya hae ha o sa mo fumana a o plutike nka ya gomana. Go na le batho ba o re tshepelang mo bona ba tsebang gore you are relying on this person e be motho ena o etsa seo a se batlang ka wena o fuparisa wa o fuparisa re ka ya gomana ha batho ba lefatshe ba bapala madaese ka bophelo ba rona a tseba hantle gore you are the last resort ya tlang ho yona motho ena ebe o phetola ditsheo ho ba o kopana le bona ba se ba tseba gore mao fela ke tšhelete re ka ya gomana ha lefatshe le ho busa ka rona ba etsa seo ba se batlang morena rona re ka ya gomana. Ke wena ya nang le mantswe a bophelo bo sa feleng. Re ke qetele ke o hlalosetse hore phaposi eo re leng ka hara yona ke phaposi eo Petros ha na ba morena Jesu a na tseba hore mathata a ka fella mona le a ke a tsona ka ntle. O na tseba hore ha ke tlile mona o tshepahetse o lokile gore dintho tsaka di ke tsa fetoga ditaba tsa lefatshe go ngwala ka tsona social media ore nka ya gomang ha ke sa tle go wena yo ke tsebang gore ka se ha ke tlile go wena ha ke qeta go tswa e be gona le WhatsApp e mathang ka ntle e bolelang gore maona tlile go nna go fedile ka yena re qetile ka yena nka ya gomang ha ke tseba gore ha ke tlile go wena ke re ke tlo bula sefuba sa ka wena jalo ka motswalle e re le pele ke etswa ka gate ya hao e be o sorometse go motho wa lefatshe o mo boleletse gore jale bophelo ba ka bo putlame nka ya gomang ha lelapa la ka le swatlamana ke ya wena jalo ka morapedi mmogo ke ile o bolelela e be wena o di tlisa go batho ba tsheyang ka nna nka ya gomang. Ya mo Jesu diphahama ya mo Jesu ha swabisi ha totlolle ho yena re fumana matla bophelo hobane ho yena ke mantswe ya bophelo bo sa feleng maobane ka jeno ka osa re ka ya